Iza njega je službeno 37 godina karijere. Ove jeseni sprema se na 20. turneju po Americi. Zbog čega je za njega Las Vegas poseban? Zašto je tek u 50-ima odlučio tetovirati se? Te kako veliko slavlje priprema, otkrio je naše Lani Samarši. Neka pisma se čuje sa svih strana Jadrana. Na ovogodišnjem splitskom festivalu zadarski grdelin Mladen Grdović osvojio je drugo mjesto. Sezonu ljetnih nastupa već je otvorio. U listopadu planira i put u Ameriku, a upravo je ondje oženio suprugu Brankicu. U Las Vegas, ali po pravilima. Ti možeš se doći udati za $30 i otiđeš, a mi smo zbilja napravili maksimalno da to bude vjenčanje kao što je u Hrvatskoj. Vjenčali su se 1996. Kao i većini muškaraca, treba mu vremena da se prisjeti točnog datuma. Naime, majko moja sasvim uvatila na žutu minutu. Ja Brankica hodamo 25 godina, a mislim da smo u braku 17. Supruga Brankica s ljubavlju je prihvatila i Mladenovu izvanbračnu kćer, danas 12-godišnju Saru. Djevojčica je s ocem snimila pjesmu. Ali ne bih volio da otiđe mojim stopama, jer ja znam koliko to težak posao. Više moju Brankicu oluji nego sve na svijetu. To je jedan lipi odnos, ipak ona ima sad cura 12,5 godina. Ona mene zavrti oko malog prsta. Sara je Mladenovo jedino dijete. Dice nikad nije dosta. Samo me strah koliko će mi doći još. Ako dolazi još, onda sam gotov. Ko zna, gdje sam ja sve bio. Supruga Brankica je uvijek bila uz njega i sve mu opraštala. Siguran je da će s njom do kraja života dijeliti dobro i zlo. Ako smo 25 godina zajedno, ne vidim nekog razloga da bi to bilo neki problem. Svi smo mi ljudi, svi imamo trsavice, svi imamo problema. Prije nešto više od godinu dana Mladen si je priuštio 2 tetovaže. Poput djeteta im kaže, nije mogao odoljeti. Kao moj Hajduk igra samo za njega i volim ga puno. A ovo je dragi Isus da me čuva i u dobru i zlu, ne samo mene, nego svi koji su oko mene. Nada se da će ga čuvati i na sudu, na kojem želi izboriti pravo na novac koji mu, kako tvrdi, uzima ZAMP. Moj plan ići jednostavno pravno i sukladno s time. Ali mislim da će USKOK ubrzo doći i pretražiti sve. Ako USKOK ne dođe, onda to nešto ne štima. Ako se oni zovu zaštita autorskih malih prava, oni moraju nas zaštititi, a ne nama otimati. Boji se jedino godina, jer kaže vrijeme brzo proleti. Uskoro će proslaviti rođendan, no ne u Zadru, već u Novom Vinodolskom. 28.7. mi je 57. rođendan. Pripremamo negdje oko 200 ljudi. Biće moji prijatelji Boba, bit će i Đoković, bit će Lepa Brena, bit će svi moji stari prijatelji. A ekipa In magazina Mladenu od srca želi sve najbolje.